Hadis Abdullah ibn Ukaym degan sahaba rivoyat qilyapti. Man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. Rawahu Ahmad va Tirmizi. Imom Ahmad jana Tirmizi rivoyat qiladi. Kimda-kim qaysi bir narsaga baylanib qolgan bo'lsa, o'shaga topshiriladi dedi. Bu hadisni кейбір olimlar zaif deb aytishadi, biroq ma'nosi to'ralar. Qandaycha deganda, adam balasi qaysi bir narsaga Alloh taolani unutib, yuragi bilan boshqa bir narsaga baylanib qola turgan bo'lsa, Alloh taolo o'shaga topshirib qo'yadi. Bu jashoda praktikada bardig'i o'zgaramiz. Qaysi ko'pchilik odamlarni qarаңыз, ichine ishi, jumushi yaxshi bo'lib boshlaganda, malsavi yaxshi bo'lib boshlaganda, je birdekedan qiyin bo'lib boshlasa, o'shol narsada o'zini qiyin sezib, o'shol narsasini tayanib boshlaydi. Anan Alloh taolo kishidakeyle bir sinov berib qo'ygan bo'lsa, ушунчалык сынат ал киши. Чынында мусулман адам эч бир нерсесине таянбаш керек, себептеринечи. Себептерине таянасың, бирок жүрөгүң Аллах таалага тоокел кылуу менен. Бардыгы Аллахтын каалоосу менен болот. Аллах тааланын бергендиги менен болот. Бул жашоодо эч бир кыймылдагы эч бир нерсе өзгөрбөйт. Бир гана Аллах таала каалаган нерсе гана болот деп, биринчи нерсе Аллах таалага тоокел болуш керек. Анан ошол себептериңе, себеп катары гана таяныш керек. Жүрөгүң менен ал нерсеге байланбашы керек. Бул хадисте айтып атат. Кимде-ким ошентип жүрөгү менен Аллахтан башкага байланып кала турган болсо, Аллах таала аны ошол нерсеге таштап коет дейт. Дагы айтканда Аллах таала бизди карабай таштап коет. Адам баласы ар бир абалында, ар бир кыймылында, ар бир секунд сайын Аллахтын райымына, Аллахтын кароосуна муктаж. Аллах таала бир аз эле убакыт бизди таштап койсо, өзүбүзгө тапшырып койгон болсо, адам баласы эч ким эмес да, ошондой алсыз да. Ал жүрөк болот бат эле. Ошон үчүн биз Аллахтын райымы менен гана, Аллахтын фазилети менен гана жашайбыз. Бул жашоодо ар дайым Аллах таалага гана таяныш керек, тоокел кылыш керек.